Svjedočimo ne tako lijepim slikama u Podgorici, tačno ispod mosta braće Zlatičanin. Uprkos brojnim apelima, nesavjesni pojedinci i dalje uništavaju zelene površine i prirodu našeg grada. Nikola, kakva je trenutna situacija ispod mosta? Lazare, trenutna situacija uopšte nije dobra. Ono što se vidi golim okom to je da preovladava plastika, ima raznog otpada, a sa nama ovog jutra je Anastasija Lalević iz Green Home-a, nevladine organizacije koja se bavi zaštitom životne sredine. Ona će nam reći kako ona vidi iz njenog ugla ovo i šta kaže, kako ovo iskorijeniti, šta da uradimo, na koji način. Prije svega dobro jutro želim vama i vašim gledaocima. Slika koju danas vidimo na terenu je stvarno zabrinjavajuća zato što prikazuje ophođenje građana Crne Gore prema životnoj sredini i prema problemu odlaganja otpada. Green Home je u prošlosti organizovao akcije čišćenja ne samo Ribnice, već i drugih obala rijeka. Međutim, problem nije u tome samo riješiti sada, već riješiti ovaj problem dugoročno. Vidimo da prevladava plastika. Koliko plastici treba vremena da kažemo da se ukloni iz ovakvog korita rijeke i na koji način bi to moglo da se uradi? Znate kako, kada je u pitanju jednokratna plastika, ona ostaje hiljadama i hiljadama godina i mnogo je teško iskorijeniti to, međutim naravno nije nemoguće i treba raditi na tom problemu. Upravljanje otpadom je jedan od gorućih problema na kojem treba da se radi na nacionalnom nivou i treba informisati javnost, odnosno građane, o upravljanju otpadom, o reciklaži i o propisnom odlaganju otpada. Znači, prosječan građanin prema podacima Monstata u Crnoj Gori proizvede na dnevnom nivou 4 kg otpada i veoma mali procenat se zapravo reciklira. Da bi se to iskorijenilo, trebamo se okrenuti možda državama u našoj okolini kao što su Slovenija, Hrvatska i Italija, koje su primijenile regulativu Europske unije, gdje su oni potpuno skoro izbacili upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu, kao što su slamčice, kao što su plastične kese, kao što su čaše koje možete naći na automatima za vodu i kafu. Koje su alternative tome? Pa alternative za zapravo kese jeste cegeri, naravno, to su neke platnene torbe koje mogu da se koriste za više puta. Naravno, čak ni te biorazgradive kese nisu toliko dobre jer se zadržavaju u okolini. Ako razmislimo o tome da zapravo se u Crnoj Gori veoma mali procenat, samo 2% otpada reciklira, znači da sva plastika koju smo mi iskoristili se još uvijek nalazi oko nas. Još uvijek je u našoj okolini i samo se njena količina rapidno povećava. Kako je stanje sa ostalim rijekama u Crnoj Gori? Pa ostale rijeke u Crnoj Gori možemo da pogledamo rezultate Agencije za zaštitu životne sredine koja je vršila monitoring kvaliteta voda i vodnih sistema i zapravo je na 9 lokaliteta status vode veoma loš, što je zabrinjavajuće stanje i u tih 9 lokaliteta spada i Morača i Zeta i, na primjer, Skadarsko jezero, što je veoma zabrinjavajuća činjenica. Šta biste vi preporučili iz nevladine organizacije, na koji način da se uradi nešto da do ovoga ne dolazi? Da do ovoga ne bi dolazilo, prije svega trebaju građani da podignu svoju svijest i da se informišu o tome kako zapravo razvrstavati otpad, na koji način i da se ukaže građanima na mjesta za propisno odlaganje otpada, jer ga je mnogo lakše posle toga obraditi i razvrstati nego kada se to odlaže na mjestima koja nisu predviđena za tako nešto. Hvala mnogo, Anastasija. Hvala vama. Toliko sa terena. Studio.